Ikereka ria muthia ria guikiria kura mendekithia mawatho wa kigina mbunge-ini ya kibururi o ringi riambirie na urugari wa mwanya President William Ruto akirikania mbunge ati ari maitho gukurana no guthie mugaru na wendi wa thirikari. President o ringi ni ateteire mutaratara wa thirikari wa gwaka nyumba cia raithi uria aruti wira mwisho wa mweri marirenga gicunjia kia 1.5 akiuga aria maramuingira ni gwikirira waki wa nyumba ni kurigwo marigitwa mu miako-ini mbeu njithi ni mekuona mawira gwata athondekia indo cia waki. Surely, which leader in this day and age will oppose a program that is going to give dignity to his voters, that is going to give jobs to the people who have given him a job, that is going to give decent livelihood for the people who have voted and pays for their salary? You cannot be a leader, you must be something else. Gukire uguo President augite mwaho wa uregani thirikari-ini ya hau kabere ndwarungire thirikari hari ngombo iria irorete trilioni 10 na riu akauga mendekithia mawatho wa kigina ni maiganu kungania igoti ari kugitira bururi kumana na ngombo. Wewe utaki watu wa Nairobi waishi mahali pasafi vile wewe unaishi. Wewe unataka wakae kwa slum, watoto wao waendelee kuhangaika barabarani. Wewe ni kiongozi ama wewe ni adui ya wananchi? Kama hauna pesa, you will not eat, you will not have a place to sleep. That is why we have struggled for Nairobi to be included in the marginalization policy. Wale watu wako kwa slums, wale watu wako Mathare, they are doing worse than people in even the arid areas. Wajua maisha itakuwa ngumu, lakini baada ya kuteseka kidogo, nchi yetu itaenda mbele. Lazima tujitegemee, lazima tulipe ushuru, lazima tujenge nchi yetu. Ndio maana mimi ninapongeza serikali kutafuta hiyo pesa hata kama itakuwa ngumu, ili tuweze kutoka kwa deni, tuweze kujenga ile infrastructure ambao hatuna kwa hii nchi yetu. Kugena kuwa mbunge wa Mukuru-ini John Kagucia ni anyitite mbaru mendekithia maya na makiria waki wa nyumba cia raithi iria augite ikuhingura mieke ya mawira miako-ini ona kiwonjoria na oho akoria andikia karu thirikari ni magitire mbeca cia muingi ugiura nyititwo mbaru ni MCA wa Guthukio Karanja Maina. Ni turenda kuruta warning nene muno kana onyo kali kuri mawaziri aria mahetwo wira ni thirikari tukamera mbeca ni tukungania no na inyui no nginyagia mumenye no nginya muthinge marima mothe maria mbeca ciuragira gutire hindi tugwitikira tunganie mbeca na inyui mucianange koguo mundu amenyage ino mbunge ni ongania mbeca no nayo yaciungania mamenyage kuri mundu tukubuta mundu tari ruta wira kwagiriire tukumuringanja atuike kionereria kuri aria angi kuhinyiririo ringi ta Wanjiku no tuigwe turahinyiririo, but the truth of the matter ni ati nigetha tuone uthii wa nambere Mheshimiwa Kagucia aratwira wa barabara guka kuheana motungata thiine wa matura ni turabatara gukorwo tukietha kigina na nigetha kiandanduke na nigetha tuhote gukorwo tugitungatira Wanjiku na njira yagire. Uguo ni turamahoya mathie kuria mathie mavutire that finance bill na nigetha nacio mbeca icio ciguka thiine wa matura ihote kuhuthika. Wona mbunge yacira mendekithia maya na imahituki ithomo-ini ria gatatu mekunengerwo President ekire kirore kana acokie mbunge-ini kwendekithia mogaruruku makiria na thutha ucio mendekithia maya mambiririe kurutithio wira kwambiriria mweri wa mugwanja. Ribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Mwaura wa Ndung'u.